build it. Hello. La akuna xitumbelelani. Hi hasati. Hi boshati. Africa wa vulavula. So mingisera mugana lona FM ikumenze botimineti ngaseba awara yangwe imane amkela tatana Prince Rangani. Tatana Rangani hlangani mamkereli kamgana lona na FM. Ayi ihlikani nakusheweta bayiriperi kwa umashi. Nthemba hungu leri ri nga hangalaka ka social media ari mi khomi kahle ku fika sweswi kambe xivutiso i ku swi fike njhani laya? Lexi nga humelela i ku va edibini ni nghenile ni lava ti-managers stage managers loko ha ku nghena gate loko ya performa hi nkarhi muni ivi va nyika nkarhi wa mina wo ni ya performa hi nkarhi wa so ivi ni endla line up na Team Shirimas na Rangani Music ivi hi twanana ku okay ku ta nghena Shungi loko heta Shungi ku nghena KK ku nghena Grace ku nghena Joe Shirimas then Rangani u ta pfala hi mhaka ku hi wena nga na album leyi nge le ku hisi nkarhi wa sweswi ivi va swi twisisa vakulukumba lava va stage manager ivi a sungula Shungi a nghena a tlanga a heta ku nghena i KK a tlanga heta ku nghena i Grace ku nghena Shirimas nghena na mina lomu ni nga feature kona ka Shirimas ni hetelela ni huma ni ya tshama a backstage se ni yimela ku mina ni fanele ni tlanga ivi vakulukumba lava va stage managers va ku Mansandlene va la kahle va la ku famba nka mi nga swi koti ku va nyika nyana space nyana xo cinaka se ni ku no a ku na problem leswi nga n'wansati ku va yimi na vona la a va cina mina ni ta cina after vona mara hi ku ya hi stage i xa rhangana va heta lava va khomi ti-laptop ta mina laha henhla na hinkwaswo swa mina leswi ni faneleke mi performa hi swona loko va chika Mansandlene va ku tlanga track man ka track wena Rangani ni va nyika leswi va fanekelaka va swi tlanga ivi va tisa microphone leyi faneleke ni ta hina la backstage se ni nghena stage ngoma yi sungula ku tlanga within 30 seconds na hlamala ku na munhu sayitini ra Mr Post se mina na continue ntlangu anto hayi sivara hey a hi nkarhi wa n'wina se ni ku no talk to the stage manager right u nge vulavuli na mina hi nkarhi wa so u vulavula na stage manager u ta kha u disturb performance se then post swi va hi ndlela yaleyo ni disturb wa hi ndlela yaleyo ku va na laha ni nga phushiwa ku ni chikela hansi se ni ku a hi swona phela wena ni ku teka u ri artist ya mina as a producer a swi endli swona sweswo why loko ku na something u nga yimeli mina ni cina or we u cina mina ho ivi then ni chikanyana stage loko ni chikanyana stage a landa a ivi ku ta baloyi lava khazi vo va nga fika va ta va rhanga a problem loko ku va nga lavi ku perform a hi famba movie then Mr Costa sala khan landa ya ndzhaku hi fara hi vulavula no a na ku vulavula once you so go and perform a stage and unsufin a stage uko a hi nkarhi wa mina then go and perform and then mina landeleli protocol ya stage manager a va ri va two stage manager then ti fambela ni ya movie a landa movie loko a landa movie u fiki loko na ha ya movie ku na danyo ka loko nga doctor then ni fika loko ha ya movie ni tshama na doctor se u boha hi tifamba loko a boha hi tifamba ku humelela loyi a famba na post a sayitini va nge ke u humesa xibam loko humesa xibam ni ri ku humelela hikwalaho se mi ni nghena ndzeni ka movha loko ni nghena ndzeni ka movha still se Mr Post u lava u gwimba rivala a ni fambi movha wa mina ni famba hi movha wa thekisi se ni ku a ni la ku vulavula na wena ni huma hi rivala ri le mahlweni chelela xiteji ni ya cina ni cina tingoma ta mina ti helele then video yaleyo na clip yaleyo ku tekiwile leswiya Mr Post a nge le ku ni lwiseni and then mina I can't fight
in public. I'm a public figure. A ni nge pfuki na siku na rin'we ni wina munhu. Okay. Ah, A hi languteni vuxaka bya n'wina tanihi muhumelerisi na Mr Post tanihi muyimbeleri byi njhani? a ni nga ri na problem na Mr Post as ni tirha na yena ni tirhe ti-album timbirhi na yena leti ni nga ti tirha kahle ni nga voni problem ni ti tirha in a agreement yo a ni nga lavi no hakeliwa ni ku no n'wi pfuna. Namuntlha byi njhani? Namuntlha a byi kahle since a stages hambiloko tolweni a kombeli ku rivaleliwa ni ku no a ni na problem yo ni nga ku rivalela mara a ni nge rivali. Lexi we fanekela ku xi endla u kolota apology to the public na tifan ta mina na maxaka ma mina va hosi xilungwa mina na va ka Chavani na hinkwavo siku rin'wana ni ta va na problem ni fa stage loko u khosa nyimpi liya yi fika laha tekuluwaku hi swipano a ku ya humelela yini. Ku ve ni a ku nga si tshama a ku nga si tshama ku va na ku tshukiselana mahlo before na kan'we boss Pete ni hambi swi swa ti-awards a ndangi ni laha no swi tiva ku kumeke mali muni ya ti-producer u ni fonelini a ku hayi no mali ya ti-producer yi fikini mara ni vi ni tirhisa ni ta mi rihela mali ya n'wina le ku teni Joni hi date ya so na so u tini a nga fikanga mina but a ni lavanga ku swi questiona why I don't have a problem ya mali. Okay. Se loko sweswiwani namuntlha loko hi vulavula na vona va kombela ku rivaleriwa Mr Post hayi herini nyimpi leyi? In public a kombeli ku rivaleriwa ka tifan ta mina na maxaka ma mina na vanghana va mina na muti wa mina as whole na family ya mina a ni ri na sati wa mina laha ku hayi xixo bava ku embarasiwa mahlweni ka sati wa wena. Okay. And a ni nga ta tirhisa nyimpi ku hava n'wanuna wo chaka n'wina kuloni. Alright. Na mitwa rangani loko ko tshuka ku ri na swin'wana swi lava ku hi vuya ka n'wina hi ta mikhwenuta ni khenseli swinene nkarhi wa n'wina. No problem. Inkomu tatana Prince Rangani lava a hi bula na vona hi ndlela yoleyo va kha va tisa tlhelo ra vona i mani lava Mr Post hi twa ku kahle xiyimo lexi xi fikise ku yini laha na koho hi yisa ku yini a